Kinong tray chung katanat puli puthi ki patray ka office chung Samagra Shiksha Abhiyan State Education Mission Authority of Meghalaya henen kasngi kila penlong yang jingalang pajba Hamadan Malki nakabantaban yatai kilat kilanti kumno ban penbori ke sorgar jela bahkan pentri kamno ya kejengkan tiu tulap ke plasa kumcu nadu usne marjar khan riu kini kinong tray ki kenthop kinong tray ki cluster level block level district level but state level ki badan hakashatri jengka all Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association. Hakan ni kejingalang kinong tray baro kelayaman jur bad yarai ban penlong dari jingasong kelain mengor kebak lembo por keban sedang nuduk kasing nengkong ke arpu kendai tarik naitung ter. Is it here? Bang Marcel. Oh. Kami itu dengan opo tadi nak penting ini sudah malam. Sudah opo. Oh itulah. Minyak dimana? Tok.